Loyi na nghena era xinene ifiksone sesi ifiksona ni millionaire sweswi ni nga tetani so a ni tivi ku ri u ze u nga twa hi mena a wu tshama u twa a ni tivi ku u vona badi muni u za u nga ha twi hi ta fiksoni na vona me sweswi ni vonaka sweswi na ni millionaire ni hume Ghana sweswi a ne a ni ri karhi ni lavana ni ndhawu yin'wana leyikulu kokwaleyi ya ku endla mabisinese se a ni yi kumangi that's why namuntlha hi ndlela leyi na ku lenda eka flight wa vona ni tela South Africa ni lavana ni ndhawu leyikulukumba ya ku ni nga endla mabisinese ko sweswi ni vulavulaka na wena ni nga kona 50,000 hi koho xikhwameni 50,000 wa swi vona swa ku loko wa girlfriend ya me a wu ta za u hlupheka wa swi vona na wena a wu nga ta hlupheka loko a wu va girlfriend ya me 50,000 sweswi hi koho xikhwameni i fiksona wa ta na hlamala ku ri wa nga n'wi tivi fiksona mosi u nga va va girlfriend ya me ku ri at least na wehe ta va u ri xapo wa ntwisisa hey ration leyi u yi kuma kwihi u lo thumba vana va masiku lama va rhwalela xin'wana u yi thumba vana va masiku lama a ya mina mara swa ni borha loko gengele yi rhwalela xin'wana va ta famba va mi chelela va ta famba va mi chelela hayi u vula ku u nga teka ration mara u suka u teka u dya wena vana va masiku lama hi sweswi ni ta ku vona fiksona ni ta ku vona ne ya n'wana luya ni unhele siku ni ta ku vona ya sharp wa u dya ration ya me wa u yive ration ya me wa u yive ration ya me wehe u nawu munhu wa ku u ta famba u drobela swilo swa vanhu exilo i nchumu lowu i nchumu wa mehe wa swi we u famba u drobela swilo swa vanhu loko se hi veke swakudya la makhwatini a ya ha ri free hi timhaka ta n'wina mi famba mi drobela u nga endli swesweleswo wa swithu vona swa ku se yi dyile vona se u yi dyile se mara u vona ku na ha ta dya yini kokwala na ha ta dya sorry vona hayi